ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා ගේම් ප්ලේ 27 YouTube channel එකට. අපි අද කාර් එකක් හදන්න යන්නේ. මොකද ජොබ් එකක් තියෙනවා. easy medium එකෙන් bitcoin නම් නෑ. මේක has been sitting in the garage for a while and need to be made road ready. Can you help? පාලවන්න හරි අපි මේක හදමු. හරි බලන්න දැන් අපි බොඩි අවුලක් නෑ. chassis case වට්ටක් case අපි chassis පටන් ගමු. සරල පොඩි ටික ගලවමු. Regular stick galwa, stick galwa, the bombe, just the stick fold like a galwa, radiator can, but you don't need the net. The exhaust galwa, drive shaft, gearbox galwa, gas tank, that's not an big Sakit saja. It was anyway. Ini itu rakyat. Itu sakit saja. Source montas neknya lagi. Tapi kelehan udah itu. Kuda nanti. Hey guys, mungkin hari kerana kita repair dam suspension repair ka suspension hari kira से इस तरह से सब दिखाई करा रखे का बड़ा करना खुला मिल गया वाले बड़ा लगता ड्राइव एक्सेल के एक बड़ा करना ना बिठा दिन दान देने का रियर राइट ड्राइव एक्सेल को right axle fine करेंगे नेटने कर दे रहा इसी का ही करें इधर पर आधा घंटी ना लिफ्ट का तो रिपेयर का रियर सुपर सर्विस डाउन देना है डाउन के दागत नहीं करेगा तभी कहीं करा रियर ब्रेक सरी फिर टैंक के बड़ा गन बोला hari ini udah ganti kali kira weekend tuh gearbox kan ada pengalaman gearbox sedang fungsi karena karena gearbox kali itu sih drive shaft को repair करना पड़ेगा exhaust को repair करना पड़ेगा ये चाहे कटा बस steering board लेकर neck it was kahikira front spring front brake chassis hari දැන් ඉතින් එන්ජින් එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ දැන් තව ලොකු වැඩේ බලමු ස්ටාර්ට් වෙනවද කියලා ස්ටාර්ට් වෙන විදියක් නෑ Nah guys, ini tapi mulai nak kugulan din isang fan ni gano'n. Ito ito siya ito na alternator gano'n nun. Belting gano'n. So ito na panagtiyak kita gano'n. Mga well covered again masih well tiap kemudian start mode galon dulu itu ini juga sebenarnya timing belt galon ini kadang kali belt dulu terus ini pet ini kemudian galon
දැන් මේක ගිලින් පොඩි හරි මේ ෆාස්ට් කවර් එක ගිලින් ස්ටාර්ට් වෙනවා ෆ්ලයි වීල් එක ගිලුවා අපි දැන් මෙතන මේක වෙල් පෑන් එක කරනවා එන්ජින් එක හදලා යන්න easy නෑ ඉතින් වෙලාව රොබන් එක නෙවෙයි බෙන්නේ තොරක් කේස් මේක හෙඩ් එක බලන්න ඕනේ ක්‍රෑම්ප් ෂාෆ්ට් එක ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක අපි දැන් පිස්ටන් ටිකක් ගලවමු බලන්න එන්ජින් බ්ලොක් එකකින් ඔක්කොම රිපෙයාර් කරන්න වෙනවා ගයිස් හරි පිස්ටන් ටික රිපෙයාර් කරා ඕකේ පිස්ටන් හරි ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක රිපෙයාර් කරන්න බොන්න ගොඩ ගන්න පුළුවන් ඉතින් හරි ගොඩ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක යන්න ටික රැඩි කරගත්තා සිලින්ඩර් හෙඩ් එක නළුතින්ම දාන්න වෙනවා වැල් එකක් දාන්න වෙනවා සිලින්ඩර් හෙඩ් එක වැල් එකට ගියා कैम शाफ्ट वाली वेल के मिस डिकाइन करेंगे लगता है हमारे पंप की एडिंग है करा तो बस ये व्हील पैन निकाल करेंगे से फ्लाई व्हील लगाई करना बस ये बेटी से स्टार्ट ट्राई करना रहते क्लच में ट्राई करो क्लच हाउसिंग को मारू करने क्लच हाउसिंग करके क्लच हाउसिंग मेरी पेटी रेडी कर रही थी अभी इनटेक मैनिफोल्ड है करती फुल लेवल लगाएगा टाइमिंग बेल्ट है करना टाइमिंग बेल्ट टाइमिंग कवर का बलून हरी कथारी उम्र सिरी गिंदरन वेला नवे वेला बेना वेला का देन नवे वेला का बेटा ये बहुत आदमी को तो आई थी ना हरी कभी तो क्रैंक शाफ्ट पुली कितने टाइम ना ऑयल फिल्टर लगाई करना ऑयल फिल्टर में कितना टाइम नहीं बट एग्जॉस्ट मेन्यू फोल्ड है करना ने भी एग्जॉस्ट का है करना राइट है करना तमने अब गंडे पे कोमे एग्जॉस्ट करता है कैसे निकालेंगे वेल कवर को टाइट करना है हमें दे देंगे रिसीव का दान देना होती कोई नहीं अरे मुझे सलित ने दिशी विषय तो नहीं दी तो टार गत्तवा नत्ते नहीं एक बात इतना नहीं था मैंने सल्ली मध्य मत्ते मना अल्टरनेटर है क्या अरे सल्ली मध्य नत्ती अरे गोड़े अरे गोड़े अरे अब तो पास एक कम बी चीन सल्ली को अरे गाइस हम तो आए नहीं थैंक यू बेल बटन सब्सक्राइब करना शेयर करना लाइक करना सपोर्ट कर देना बाय गाइस।